Igitondo ciza nshuti bavandimwe ba Humure TV, reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye mwese, ndetse tunabaha n'ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka nibisanzwe n'umwaka w'ibihumbi 2026. Twaje muri studio kugira ngo tubagezeho uko isi ibyutse kugeza kuri uyu munsi, ndetse n'amakuru agiye avugwa hirya no hino. Jewe uri muri studio nitwa Ndakize Freddy, aho ngiye gufatikanya n'abanyamakuru bagenzi banje kugira ngo tuze kubagezaho actualité y'ibikomeje kubera cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya mu misozi miremire. Tutarabagezaho incamake z'amakuru yacu, reka nze kwiyegereza abanyamakuru bagenzi banje tubwira ngo tuze kubasuhuza dufatikanyije, ndetse twinjira no mu kiganiro. Muraho neza bwana Felix Rushimisha? Mwaramutse neza bwana Freddy. Ni amahoro aho muherereye? Aho duherereye turabyutse ni amahoro, usibye mandamano gusa nyine yakomeje gukataza muri kino gihugu, yabujije abantu kuja mu mirimo, ariko twe twatubyutse neza turi amahoro. Niko byifashe, ndabona kabisa umujyi wacafuye, abantu ni nk'aho batombotse kabisa. Cyane rwose. Mzee muraho? Muraho neza Freddy. Nawe wabonye amakuru y'imyigaragambyo ko yakomeye i Nairobi? Reka baduhambiriye amaso n'imihogo uzi ko twabaga ku maguru. None inzira zose barakanagiye bene. Icyo mbakundira bo nibayirangiza izaba irangiye nyine, ejo ntabwo uzamenye ko yigeze kuri imyigaragambyo. Ntibari batubwiye ngo niyo umunsi umwe uko bigenda bibarakaza niko bagenda bifata intero, ushobora gusanga imaze n'amayinga. Urishuwa ko yogira amayinga abantu bino n'uburyo bakunda gukora bomara iyo minsi yose bari mu muhanda? Uzugira ngo abantu bino se ni bazagreve bino bamabanga. Abatagira akazi barya baderenka bose batagira akazi, kandi usanga nk'ubu ngubu bari kwamaganira amavuta, ugasanga bari mu muhanda bose nta n'imodokari bagira. n'ikinga ntaryo bafite wa muntu. Ibya Afurika biba bicanganye. Nuko rero ahangaha twabiyegereza, hanyuma tugiye kugaruka ku makuru, aho tuza guhera hariya mu Minembwe turebera hamwe uburyo habyutse n'ibitaro bikomeje kuhavugwa. Turaza no ku ndondo yose turebera hamwe uburyo akarere kifashe, yewe tumanuka no muri plaine de la Ruzizi hariya wa Mushasha hose turebera hamwe amakuru, yewe dukubitira mu mijyi itandukanye irimo Goma na Bukavu ndetse n'i Kinshasa, turebera hamwe uburyo bimeze ndetse n'amakuru yo hirya no hino. Hanyuma rero amakuru yacu reka tuyahere hariya mu Minembwe. Mu Minembwe hagize iminsi havugwa ibitero by'umwanzi ariwe FARDC n'abambari biwe, harimo FDLR, Abarundi, Wazalendo, bakomeje kwibasira abanyamurenge hariya mu misozi miremire, by'umwihariko muri Minembwe ndetse no mu nkengero zaho. Hanyuma rero ku munsi wo ku Cyumweru habaye ibitero by'amadrone ndetse na za Share 4, ubwo indege zakomezaga kugaba ibitero hariya mu Minembwe. Ku munsi w'ejo nabwo zararashe mu gitondo, mu masaa 2 ya mu gitondo, ariko kandi biza gukurikirana n'ibindi bitero byabaye ejo nimugoroba naho mu Kabwibwi, aho igitero cyo ku butaka hariya mu nkengero za Minembwe. Ni ibintu rero bikomeje gushira mu kaga abaturage, aho ibitero bidahagarara, biza buri munsi, aho umwanzi akomeza gushora imbaraga zidasanzwe mu gukomeza kugaba ibitero mu banyamurenge nk'ibyo by'amadrone ndetse n'ibitero byo ku butaka. No mu minsi yashize twababwiye uburyo hari ibitero byari byaje, sinibuka niba ari ku munsi wa 4 niba ari ku wa 3, ibitero hafi mu nzira 5 zigose Minembwe cyangwa se mu nkengero za Minembwe, kugira ngo zikomeze zihungabanye umutekano w'abaturage. Ibyo rero akaba ari byo bikomeje kuvugwa hariya mu Minembwe, aho ku munsi w'ejo ku wa mbere rwose mu mugoroba habaye igitero gikaze cyane c'umwanzi, ariko baza gusubizwa inyuma n'intare ndetse n'amadubu hariya muri Minembwe ndetse
no mu nkengero za reka wenda nibarize abanyamakuru bagenzi banje turi kumwana muri studio ibi bitero rero bitahagarara ibi bitero bikomeza kwibasira ariko kandi mu masezerano kenshi tubona agenda sinywa hari aho bavuga CCLF ndetse yewe hamwe na hamwe akenda yubahirizwa ariko hariya mu Minembwe ntiyubahirizwa muzee ibi bintu urabibona bihatsiki ibitero by'amadrone ndetse n'ibyo ku butaka mu baturage b'abanyamurenge hariya mu Minembwe ubona bizageza he ko abantu bamaze kurambirwa kurambirwa nyine buriya none bareka kurambirwa intambara nawe yabibaye isaha imwe intambara ni ikintu gikurura ubwoba bwinshi ni ikintu kiba cereka ucegereye nyine kirimo urupfu rwa vuba sinangazwe noneho hariya intambara imaze imyaka 10 yaje gushika muri imyaka yose ahangiritse ibito ubona uko bivugwa niyo twavuga ngo dufatira imyanya yacu y'amakuru umunsi wose hari ikiganiro gikorerwa kibwirwa ruhame kugira ngo tugende tuvuga ngo iki kirangirika ibi birangirika aba barapfa ni ikintu cyadutwara umwanya munini cyane kuko intambara ya hariya si intambara twiteye kandi si intambara wendaga turangiza twe twenyine ku ruhande rwacu urabona intambara kugira ngo irangire tutabihereye kuko itangira cyangwa dushake naho tuhagaruke mu ijambo rimwe intambara izanwa n'urwango intambara izanwa n'agasuzuguro umuntu ashira ku wundi bikarangira ashatse kuvuga ngo reka akwica guhuguteye ni naho ngaho haza inyito n'izina ryacu twebwe twese abasutwe intambara urugamba bakarushoraho bakaba barifuje kugira ngo batwice umunyo n'ubundi ntibyaretse baratwica ariko rero haza kubaho kwihagararaho haza kubaho kwibamo haza kubaho kuvuga ngo abantu bafate decision yo kuvuga bati nuko nyine kuko ubyibuka muri ya principe yagiye iba akagaruka abantu benshi bakunze gukoresha kandi twese ntibwakwira tutayitekerejeho kuko nyakwigendera Lieutenant General Makanikari yaravuze ngo tuzatega amajosi habayeho rero kudatega amajosi abandi nabo bahise batyaza imivanga myinshi kota zose barazomora bazibana mu nzu bati tubamare bashire nono igiyaki ikibazo nyamunini nuko hayongeraho n'ibivyorezo bindi kakaba kaga gahaye kiyongera ku kandi kaga akaba makuba yakomeza kugenda yikubiranya ku bantu kenshi cyane hariya dufite ikibazo cyo kuvuga ngo kurambirwa n'intambara sico kiturambi intambara yo n'ubundi twuyirwana iyo aba bari basurekuriye kuyirwana ntibadukumire ngo tupfe urwemangabo turi mu mupfuge buriya urugamba si hariya ruba rugera ariko ikibazo ni uko isi n'amahanga ni mureke muri biriya byo kuvuga ngo nimuhagarare igasubira ikabererekera umwanzi we ikamubwira dese uwabaye ute tuguhaye tanu ukora iyo kugira ngo ukomeze wibikirize noneho twe twagira ngo turiyama bakaba barabagutse bati ko murashahe kugira muti ngiki kirambiranye bwana Fred icyo nicyo kirambiranye kandi cyo niko kababaro dufite umuntu utababazwa n'icyo sinzi ikindi kiba kizamubabaza mu buzima ariko rero nditukibabajwe n'urugamba rwabariya tubabajwe n'urugamba rwa hariya mu madialogue hariya akomeye abantu bari ruguru bariya bose iyo mikino niyo mikino tubabaje iyo niyo mikino badufatiye ingamba zizatwica tukarangira na ubundi iyaba bararetse nyine niba ari yo ntambara uyitsinda akayitsinda utsinzwa agatsindwa kuko igihe urugamba rubaye ayo ni nayo azaba amahitamo ya nyuma ni ukuvuga ngo kunganya imbaraga burya mu barwanyi barwanisha imbunda ntibibaho
nawe uvuga ngo barasezeranishira abantu keretse hakaba nyine ubuyobozi n'ubutegetsi butajenjetse butajegajega butameze nk'iriya miyoborere yindi duhora tubona cyangwa dukunze kuba turimo ya Kongo. Urabona kugira ngo tugaye icyo kintu nuko twagiye tukibona kenshi. Habe na kiriya wabonye ku mugoroba byagiye biba kuri ba Ruterera. Colonel Ruterera ibyaha byiwe nta bihari pinda na bimwe bimwagira niba warageragera na kare akantu k'agace kaho bamufatiraga imyanzuro iyo y'urukiko ya nyuma yo kumwanisha imyaka 15. Buriya niyo yujurira akabona ingingo no kuva muri yo mabuzi ndiyo yibamo. Igihugu cyacu cyabaswe n'umuco wo kudahana, kibatwa n'umuco wo kutagira ubutabera buhamye butunganye, kandi ari nta butabera buhari. N'ubu nibwo bukuze yabare kugira ibikurikiranwa muri ibi ngibi bigenda biba, ibi byose niba byarageze kuri iyi ntambwe. Uru rwego ruriho rwo kuvuga ngo abantu barashikiranye barabyishe, barongeye barashikiranye barabyishe. Ubwo rero nibwo burambirwe warumbiye utese kw'abantu barambiwe n'icyo kirambiranye, ariko ntiharambiranye intambara yo abayirwana bari bayishoboye, ariko ikibazo ni uko irwanwa mu nzira zitatu kandi zibiri gutsinda kwari kurimo, ariko icya gatatu nicyo kidaha kidukundira kugira ngo tugitsinde. Yaba Imana yaridufashe ngo gitsindwe nacyo, ubu ngubu amahoro yobonetse kandi akaboneka habe no muri ziriya nzira niba zavuga ngo ntaho amahoro ngo azaboneka biciye ku rugamba. Mu Rwanda twarabibonye, Habyarimana yaraza aragarariza biragorana, ariko ngo bamurase kubw'umuriro. Ngira ngo hari n'akarembo wajya kumumbana niba warakumvise cyangwa waba utaranakumvise, ngo babahasa umuriro wasaba imishikirano. Burya wowe umuriro igitutu nyagitutu n'iriya mishikirano yo kumva. Reka mbaze Rushimisha nk'iryo jambo muzehe yarasorejeho, uwo muriro kubera ko udahabangwa imishikirano ibeho bwana Felix? Urakoze cyane bwana munyamakuru kuri icyo kibazo. Reka mfite vuga n'akantu gato gusa kuri uko warubajije muzehe ngo ibi bintu ko birambiranye, izi ntambara ko zirambiranye. Urabivuze ntekereza aka kantu ukuntu hano dutuye imyigaragambyo yatangiye ejo, ubu niyo twese twazindutse tuvuga ko irambiranye, kandi uyu ari umunsi wa kabiri baje. Rero ku bantu bamaze imyaka 10 bahaye baraswaho atari n'imyigaragambyo, ari isasu, ari blokisi, ari ibintu bagenda bakorerwa bibi bitandukanye nka biriya. Ni ukuri ndavuga ngo ntabwo ari ukurambirana, ahubwo byarenze intekerezo z'abantu. Ariko rero ni umugambi wateguwe w'ubugome wa jenoside nk'uko duhora tubivuga. N'ubu n'ukiriho nabo abawuteguye nibyo bibaza, nabo batangazwa n'ukuntu bashobora kuba barateguye umugambi wo gukora jenoside mu gace gatoya nka kariya kahagurukiwe n'isi, bikaba bigeze kuri none bahaye bagerageza n'ubu bataragera ku ijana. Rero icyo kintu kirababaje, cyarateguwe n'Imana izirinda na twirwaneho na AFC, ariko imigambi yo yari yarateguwe kuva kera kandi cyabihaye yashirwa ku bikorwa. Naho ikintu cy'izi ntambwe ni ubugome bugeretse hejuru y'ubundi, kuko urabizi ubu nyine noneho ni ibitero byo hasi no hejuru, kuko wari umaze kubivuga. Ntabwo bigihagarara, ntibihaye bihagarara, ndetse mu makuru dufite twaranabikoze no ku mugoroba w'ejo, tuvuga yuko tuhaye tugenda dufata amakuru y'ingabo zazamutse amabatari y'abarundi n'abaFARDC baba bavuye za Kalemi n'indege zituraniye kuri Kwezero zizana ibikoresho. Ni bwa bugome n'ubundi ko baraburanforsa cyane kugira ngo bice bakore jenoside nk'uko bayiteguye. Rero ibyo kubirambirwaho twayirambiwe umunsi itangira kugeza none, kuko atari twe twayiteguye, nta mbaraga dufite zo kuyimara, kuko wayiteguye we aracyarimo arayifinansa. Ariko mu kuri guhari ni ikintu kimaze kurambirana, ni nayo mpamvu
turi mu gukoresha ijambo risa no gukomeza dutaka dusaba, kandi abo dutakira nyine tuzi ko nabo bababaye nkatwe, tuzi ko nabo bahaye batekereza icyo kugwa, ariko kubera ububabare n'agahinda abantu barimo tugakomeza tukababwira, ntabwo duhwema nta nubwo duceceka gukomeza kuvuga ngo AFC turabizi neza ko ifite imbaraga zabavuye Bunagana zikabageza Goma, zigafata bya bihumbi n'ibihumbi bihuriyemo n'uruhu rwera n'urwirabura, ibihugu bitandukanye, indimi zitandukanye, bose bakabafatira hariya muri Goma bakabaha gusubira iwabo. Za mbaraga nizo zafashe Bukavu, nizo zanafashe Uvira, ziracyahari, baracyazifite. Tugakomeza tubatakira tubabwira ngo nibahaguruke barenganure bariya abantu bagiye kwicwa n'uwa nyuma wari usigaye, uwo twavugaga ko ari we Imana yari yaragerageje kurinda, kuko kugira ngo umuturage amare imyaka 10 mu ntambara, amakuru baje bavuga ngo iyi ntambara irambye iza yica n'uborana. Rero kuba bariya abantu bari bagisigaye hari, tugakomeza tutakira AFC kugira ngo itabare renganure bariya abantu, kuko umwanzi yakomeje kongeza imbaraga no gukomeza umurego. Icyo nicyo duhora dutaka, ni nacyo twongera gusubira mu bwana by'amakuru. Ko niko bimeze. Ayo yari amakuru yahariya za Minembwe, akomeje kuvugwa ibitero hariya mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Hanyuma reka tumanuke akarere k'Indondo, hakomeje naho kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye, ndetse bimwe twaje no kumenya ko ari ibinyoma. Hariya ku Ndondo ku munsi w'ejo hari amakuru yaje hanze avuga ko hari umwanzi wateye barwanye, ariko twaje kuvugana n'abariyo batubwira ko ari amahoro. Reka wenda nibarize Mzehe, dore ko na hari yari mu bice by'iwabo neza aho aturuka, uko abaturage bifashe kugeza kuri ubu ngubu, uko bamerewe. Mzehe, abaturage bahariya ku Ndondo ya Bijombo bameze gute kuri ubu ngubu muri situation y'umutekano ndetse n'imibereho isanzwe? Abaturage nk'uko wari ubivuze bwana munyamakuru, buriya hari ikintu kiza mu minsi kuba ari ikigoranye, yaba byakanabaye ngombwa abantu ngo bagire nk'ikusanirizo ry'ibinyamakuru byose bigire komite imwe, batozanye banigishanye kumenya kujere amakuru abantu bavuga. Hari abantu bihaye inkuru zishaka kugira ngo zisitimire abantu, zibafutiye zibakurure, baze kugera ku cyo baba bahaye bifuza. Hari ibinyamakuru by'ubucuruzi, hakaba n'ibinyamakuru bikorera kugira ngo birebe nyine ko hari icyo byamara ku byo kuko itangazamakuru riba rigenwe n'uko riba rishoboka. Noneho ugasanga nk'umuntu aravuze ngo intambara yabaye hagenaka, ngo cyo kimwe n'uko ngo yabaye n'ahandi hagenaka. Noneho wareba ese abantu, yewe ku rugero nk'uko wari ubivuze nyine hariya mu gace k'iwacu, hari amasaha dukoreye inkuru, nahoze mvugana n'abantu bari ruguru hagati na hagati hariya ahaba amarezo bahazi, hariya za Bishanda, twavuganye n'abantu bahaherereye, twavuganye n'abantu baherereye muri iyi misozi yunamiye za Mitamba, kugeza na saa 3 z'ijoro nari turi kumwe n'abantu, nayabona ahantu ongera nkabaza ndetse bimeze gute ko ati ibyo ngibyo ni ibyanyu byo ku mamedia, s'il vous plaît mugende muze mubireka. Ubwo rero nkabashatse kuvuga ko icyo ngicyo hariya ari amahoro, hariya muri kariya gace kose ni hazima, nta kibazo bafite kabisa. Umwanzi aho yahoze niho akiri, kuba wenda afite ibyo ategura nyine arabihategurira, ariko abategura ibindi nabyo byo kumwana yakire bakaba bamuca intege n'ubundi kuko ahora zicika. barahari buriya abasirikare baba bacungira ku mitekerereze y'umwanzi no ku mikorere ye. Hariya muri Bijombo nta kibazo kabisa, uhereye
aho abantu baraharagiriye, aho abantu bashobora kuba bashakira ibishakishwa byose barakora activite zabo nk'ibisanzwe muri Bijombo, nta kibazo gihari. Aho ngaho niko bimeze bwana munyamakuru. urakoze cyane rwose kutugezaho update ya hariya mu Bijombo. Hanyuma dukomeje za Rurambo, naho abaturage babyutse neza ku munsi w'ejo bararemye, gusa ntabwo twabashije kuvugana kubera ko bataje bwije, kandi murabizi ko amarezo ari ukubanza kuja kuyashaka, ntibatubwiye detail y'uburyo isoko yari yifashe, ariko wenda uyu munsi turaza kuvugana nabo batubwire uko byari bimeze. Ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu hariya mu Rurambo haratekanye, haratuje, twirwanaho ukomeje kurindira umutekano neza abaturage. Hanyuma reka tumanuke hano mu kiyaya ca Plaine, hakomeje naho kuvugwa akavuyo cyane k'abazarendo mu gusubiranamo na FARDC, aho bakomeza gushinjanya bimwe na bimwe, aho FARDC iri gusaba abazarendo gusubira inyuma, ariko abazarendo nabo ntibabishake. Ibintu rero byakomeje guteza umutekano muke rwose muri bari abaturage ndetse n'abatuye hariya, aho abazarendo bakomeje guteza akavuyo. Minsi ishize twababwiye ko hari abaturage bafungiwe hari inzira, bangirwa gusubira iriya mu ngo zabo za Uvira ubwo bari bavuye Bukavu, bakabita aduyi. Reka nibarize wenda rushimisha iki kintu cyo kuvuga ngo abazarendo basubiranemo na FARDC, abaturage bakomeza bahatikirire, ubona ari iye mpamvu abazarendo batari gushaka gusubira inyuma kugira ngo babise wenda FARDC? Ubona biri mu nyungu z'abaturage ko bafite inyungu impuhwe abaturage bari hariya, cyangwa hari inyungu zihari wenda bari kurira babona ko batosigira FARDC yonyine ngo bo basubira inyuma baje gukubitwa n'inzara? Bimeze bite wewe, ubyumva gute? Urakoze cyane kuri icyo kibazo cy'abazarendo, niyo dukomeje kukivugaho buri gihe tukivugaho, ariko kandi tukaba tutonakireka kuko n'ubundi uharenganira ni umuturage kandi aba ari we tuba dushinzwe kuvugira. Ku kibazo cyahariya muri Plaine cy'abazarendo na FARDC n'abarundi n'interahamwe n'abandi bose, ni ukuvuga ngo iyo tugerageje kureba ibyo bakora, buriya umuntu niyo yakubwira uwo ari we arashobora kukubwira kubesha, ariko ikizakubwira umuntu neza ni ibikorwa bye, nibyo biza bimuvuga atanivugiye. Iyo urebye ibikorwa by'abariya bazarendo muri iriya Mushasha cyangwa se kuri iriya barabara, uhereye za Banaka ukaza ahantu hose hari umuzarendo, za Uvira ugakomeza kugeza za Bwegera n'ahariya hose muri uriya Mushasha, ni ukuvuga ngo ibikorwa byabo biragaragaza neza barimo baje ari abantu baje mu bintu byabo by'ubusahuzi bahoramo. Ni ukuvuga ngo ni abantu bari barahoze ari abamayimayi hafi ya bose, kandi bwana munyamakuru ngira ngo mayimayi twese tuzi akamaro kayo, ni ugusahura, ni ukunyaga, ni ugutwika, ni ukwiba, ni ukwica. Ibyo ngibyo rero kuva yarahinduye izina ikitwa abazarendo, yahinduye izina ry'inyuma mu nyandiko, ariko imigambi yabo iracyari yayindi n'umutima wabo uracyari wawundi. Bishatse kuvuga ko ni ukuvuga ngo hariya muri Plaine wabibonye kuva ejo bundi nyine abayobozi babo baha batanga amaordere avuga ngo bave hariya ngo baje imbere kugira ngo barebe ko batanga nk'umutekano muri uriya Mushasha, ariko abazarendo bakabyangira kure, kuko hariya ni mu mujyi, ni ku muhanda, ni ahantu basahura buri munsi, bariba amabutike mu ijoro, telefone ntawe uzi uyisohokana, ni benshi bamaze gupfa bazira amatelefone yabo. Bari mu kugera ku rwego babonye mu cyumweru cyashize za baraka yego bica ingurube, izindi bagasahura bakica n'abaturage babaziza ibyabo. Muri make nibyo baba barwanira hariya. Ari iyo FARDC n'abibyi, ari abazarendo n'abibyi, ari izo nterahamwe nicyo kiziranga. Noneho bashaka kuba hariya ku muhanda kugira ngo babatume kuri linye ya furo. Linye ya furo barayizi, ni muzara. Shebuja yaravyivugiye yuko ari abantu bagenda bagumbana n'ingo n'abana batagira imyambaro, batagira n'ibyo bajya, batagira ibiki.
noneho batekereza kuvuga ngo basigaho badahaye baraswa bagende baje ku isasu ririmo inzara ririmo imbeho n'imvura bose bakarwanira hariya kuba hariya ku Mushasha cyangwa se hariya ku muhanda kugira ngo bakomeze batiye banyage ariko byitwa ngo bibereye hariya kandi baje kubesha bakabesha ko aribo bashinzwe umutekano w'abaturage kugeza kuri none hari amawudiya yagenda canamo y'abazarendo aho bakoreshaga za mitingi hariya za Bwegera babwira abaturage babemeza ko aribo bakuye AFCM 23 muri uriya Mushasha kandi bagomba kuba hariya bakabarindira umutekano kuko batizera FARDC ibyo bivuga ni magambo ariko mu bikorwa murabizi ko ari twe tuzadukura muri kabire yo kugira ngo bigarurire abaturage barebe ko abaturage bobemberera noneho bakabona uburyo banga kurusha iyo bahaye bari ariko bwana munyamakuru ikiba gihuza bariya bose binatuma bagera ahantu bagasohoramo isasu bakarasa nabonyine ntabwo ari inyungu y'umuturage ahubwo ni ukugira ngo bari mu gupfa iby'abaturage kugira ngo baguma hari abaturage bakomeze babasahure barya ibyabo babangure noneho bakanga kuja iyo batumye iyo niyo mpamvu nyamukuru iri mu gutuma banga kuva ku Mushasha bagakomeza kuja hariya bakaba bakwikingira buri wese avuga ngo ashaka guha umutekano abaturage ariko mu kuri guhari ari ukugira ngo bakomeze banyanyasa abaturage wabonye ejo bundi imodokari zari zivuye Bukavu zamaze iminsi ngahe hariya buri modoka buri mugozi wose ugatwe k'umuntu atanga 5,000 ngahe mbwira imigozi buri muzarendo wese ufite ingigwa peta yihaye badahabwa na leta wese aba afite umugozi wiwe umubuguriza rero kugira ngo umukura aho ngaho umutume mu misozi aje kuryama atarya mu mashamba nico bwana munyamakuru nico kiri mu gutuma banga kuva hariya niyo ntego yabo ni nk'uko nabivuga mu ncamake ya urakoze cyane ariko se kuvuga wari ufite ijambo mzee yego kuri icyo kintu kuko mugenzi waje yaraguye kubivuga ku kibazo wari ubashute se agapano ko baragake hariya hari ijambo abakuru bavuga ngo abagira ibyo basangiye n'ibyo bagira nibo bagira n'ibyo bapfa ariko hariya ntibari bahari kubwo gushaka ibindi bapfa bari bahari kugira ngo baramire byinshi bihaye biti ariko rero uko tubazi nk'uko avuye kubakubwira hariya ntabwo ari ishyaka ryo kuvuga ngo tuba aha ngaha kuko kuvuga ngo turebe ko hari icyo turamira bari hariya kubw'agasige ko kuvuga ngo ntituva aha ngo tuhasige aba bantu ngo b'abavantara bagiye bava kure kandi mu kuhabasiga bakavuga bati turabasiga nanone nk'ibi duhaye dukora ntibireka gukora noneho nibatureke niba bica dukomeze natwe twice niba biba bakomeze bibane bose ubundi kiriya kintu bakoze kizabagora hari umugani nawo nanone bavugaga bakuru soza bakaza bavuga ngo kera mu ngoma za kera rwogera ryari nk'izina ry'Imana nyine niba ryari ikigirwamana ariko niko bavugaga uzumve n'ubundi abantu benshi no muri ibi bihugu baravuga ngo inka ya rwogera noneho cyangwa ngo bagabo ba rwogera uko bumvaga ko ari nk'abagabo b'Imana cyangwa bagabo b'igihugu bagaca umugani rero bakavuga ngo umugore ngo iyo mwisi inka ya rwogera uza kuri mukuraho mugakura ikiki buriya rero bariya bamayimayi bagize inkoramutima za guverinema ari abaturage bakabahereza motion adire akaba aribo bafata ijambo rimonopoliza ayandi majambo hariya muri kariya gace nta wundi wo bakivuze haravuga za mayi nta wundi wo bagikoze ngo harakora za mayi buriya kugira ngo bazabivanweho nizo ngingi zigomba kuba zihazi zikukana n'iyi saha ntibazareka kurasana ntibazareka kwicana
ubwo noneho ibibahuje ntibikiri urugamba wenda barwanaga bahujwe no kugira ngo barwanire inyungu za buri muntu ku giti cyiwe iyo bariko barwanira igihugu bari guhesha abanyagihugu amahoro ariko ikikwereka ko ari n'amahoro bafite nuko bari barwanira ibitakagombye kuba birwanirwa ivyo abantu batagapfuye bo niko gapfano kabo buriya rero ni ibikwereka ubuyobozi n'imiyoborere yabwo ni ibikwereka abo bayoborwa abarwanyi n'ibyo barwanira hariya rero harashari urugamba runini yewe habe n'uworwana kuri no saa gatatu kugira ngo azakure biriya birwanisho byose muri bariya baturage hariya biracafata n'imyaka igera kuri 10 kugira ngo barebe uko bokoza amasego y'aba bantu n'uko bashobora kugarura imitima yabo ku nyungu nyakuri batazikuye muri kiriya kintu cy'ubwicanyi bw'abanyamakuru. Urakoze cyane reka duhite tunavana hano tugaruke ku makuru y'uburyo imipaka hariya yamaze gufungwa hariya za Rusizi ya mbere ndetse n'iya kabiri kubera ikibazo nanone cya Ebola congeye kugaruka hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ibihugu bikaba bifite impungenge z'uko imipaka ya iki cyorezo congeye kugaruka haba muri Uganda cyarabonetse Goma imwe yarabonetse nibaze ko n'iya kabiri yabonetse ubu ngubu bikaba bifite impungenge ko zakwinjira mu bindi bihugu. Bwana Felix ibi bintu by'ifungwa ry'imipaka urabibona gute bifite ingaruka zingana iki ku baturage baturiye iriya mipaka bahahirana mbese imipaka ku yindi baja gushakira ubuzima hanze y'igihugu? Urakoze cyane kuri icyo kibazo ndatekereza ko iki kibazo cya Ebola nacyo cyaje ari ikindi ejo ku mugoroba twakomeje kukivugaho nyine kuko nicyo kibazo ubu nyine gisa nacyo n'ikiremerereye aka karere cyamaze gusa n'igihungabanyije imitima y'abantu buriya ikintu kigize ubuzima bw'isi ni ubuhahirane icyo udafite ukagisaba kwa mugenzi wawe icyo mugenzi wawe adafite akagikura iwawe ariko iyo hatabayeho ubuhahirane buriya aba ari ikibazo kiremereye cyamaze kuba mu karere rero iyi Ebola nayo yaje ari ibindi bibazo mu buryo noneho iyo ibaye ikibazo gisangaho ibindi bibazo byari biremereye muri cya gihe ako gace noneho kaba kari expose mu bibazo cyangwa se mu rupfu gusumba uko byari bimeze ni ukuvuga ngo duhereye ahangaha mu Kamanyura ni ku mupaka w'u Rwanda amakuru yaho ntiturayafata neza y'iki gitondo ko ho bakibasha kwambuka ariko urebye ubuzima bw'abantu bo mu Kamanyura ni ahantu hamaze kuba impunzi nyinshi zavuye Uvira izavuye muri plene za Sange za Hehe kugeza uyu munsi hariya za Gatogota kugeza mu Kamanyura niho abo bantu bose batsindagiye mu minsi ishize ejo bundi tuganira n'abayobozi ba hariya bakomeje kutubwira ko hamaze kubaho ubucucike buri hejuru bw'abantu bagiye bava mu maeneo yabo nyine bahungira hariya hantu ndetse bazana n'ibintu kuko banakomezaga n'amatungo yazanywe hariya mu gasantere gatoya muri superficie nto cyane mu buryo batazi ukuntu ayo matungo agiye kubana n'imyaka noneho bigera ku rwego ko bavuga ko aho bari bageze haba n'imboga rwatsi izi mboga nyine zoroheje buri bantu bose babasha kubona hafi ko bari basigaye baja kuzikura no hakurya bakambuka bakaja guhaha imboga mu Rwanda ibaze naho abantu baje kuzana n'inyanya bakaba bakwambuka mu kindi gihugu ni ukuvuga ngo kubera imihahirane niyo yari ifashe uruhare runini cyane ku buzima bw'aba baturage rero igikomeje gutera impungenge bwana munyamakuru ni ukwibaza ataba abantu noneho biragenda gute bakuwe mu byabo bari impunzi hariya kandi uribuka neza ko mu minsi ishize tuvugana n'abariya bayobozi batubwiye yuko nta assistance n'imwe y'iyi mishinga bigera babona ndetse rimwe na rimwe ko zikorwa bakagenda
bakitanga ahandi bagakora raporo ko aribo bahawe ariko ari nta kintu bahawe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bari basigaranye ni ubuzima bwo kureba uburyo ufite iryo jana, ufite uwarimuha, ufite uwiwe, ufite umugira neza wamutekereje yamuha ku dufaranga, akaba yakwambuka hakurya agashaka icyo yagura kugira ngo arye. Noneho wabihuza no kugira ngo imipaka nayo kirafungwa. Ni ukuri bwana munyamakuru, bariya abantu bateye impungenge, bateye agahinda. Ibyabo noneho ni ukubiha Imana kabisa, ni ukubasengera icyo kintu cya Ebola kikaba cyahagarara, kuko ari ikintu gisa n'ikije guca umutsi wari uwa nyuma bahumekeragamo, cyangwa se ni nk'ikintu kije gucomora bombone y'umurwayi urebye wari usigaye ari kuri bombone ahumekera mu mipira, hakaba habonetse noneho impamvu ivuga ko n'iyo mipira agomba kuyikurwamo. Ni ukuvuga ngo kiba kigaragara muri make ubuzima bw'abaturage bwana munyamakuru nuko niko bimeze. Ni abantu bahaye bagenda bava habi bagana ahandi habi, bakuwe mu byabo baja hariya babimpunzi, noneho bari batangiye gusa n'abahaye barwana no kwiyadapta ku buzima bw'impunzi, hakubitiyeho icyorezo cya korera cya Ebola. Noneho Ebola nayo kije ari ikindi kintu kije kubashira muri blokisi, ukumva ko bwana munyamakuru ari ikibazo gikomeye. Mu buryo twibutsa n'abantu ejo mu makuru yacu twarabivuze, guhera nka Rusizi ya mbere n'iya kabiri za Bukavu zamaze gufungwa, Goma yarafunzwe imipaka, ukumva ko iki ari ikibazo kiremereye cyane, niyo gisanzwe kiremereye mu karere kose. Ubona ibihugu byose birimo gucanamo bishakisha icyakorwa, ariko noneho byagera hariya muri biriya bibazo bisigaye byagiye hateza kiriya gihugu, noneho wakubitiraho na Ebola, akaba ari ikibazo gihetse akaga. Ni nk'uko nabivuga bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Ni ibintu bibabaje, mu by'ukuri birababaje rwose, ariko reka twizere Imana ko wenda bizarangira, kuko ikiriya cyorezo nacyo nticoroshe, kubera ko ibyo ari zose ingamba zigomba gufatwa kugira ngo abaturage n'ubuzima bwabo bube safe. Hanyuma rero mu yandi makuru nayo akomeje kugenda agarukaho hirya no hino, mu makuru dufite ava hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, nuko bivuga ko FDLR yacengeye mu gace kitwa Bambo, ibasha kwica abaturage barimo umugabo w'imyaka 77 waje guhitanwa n'ibi bitero bya FDLR witwa Nzirorera Nsekuye. Uwo musaza rero cyangwa se umugabo ikavuga ko yiciwe mu rugo rwe nyuma y'uko abarwanyi ba FDLR bamusanze iwe nijoro. Akaba ari ibintu rero bikomeje guteza umutekano muke mu baturage ndetse n'abaturiye ako gace. Mu yandi makuru nayo hariya mu gihugu ca Uganda, amakuru ahari atari meza, nuko umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaguye mu mpanuka y'imodokari. Uyu nguyu kandi akaba yari umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi hariya muri Uganda rya NRM mu karere ka Kayunga hariya mu gihugu ca Uganda, yishwe n'impanuka y'imodokari ku munsi w'ejo. Uyu muyobozi rero akaba yitwa Moses Karangwa Kalisa, akaba ari we waguye muri iyi mpanuka, akaba yari umujyanama wa Perezida wa Uganda ndetse kandi akaba n'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM mu gace kitwa Kayunga. Mu yandi makuru nayo akomeje kugenda agarukwaho ni imyigaragambyo iri kubera mu gihugu cya Kenya, aho ku munsi w'ejo ku wa mbere imyigaragambyo yabaye ndetse n'uyu munsi ikaba igikomeje, aho bila ku munsi w'ejo bivuga ko hapfuye abantu 4, akaba ari bo baguye muri imyigaragambyo yakozwe n'urubyiruko hano mu gihugu cya Kenya ejo ku munsi w'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Ahangaha ni mu muhanda wa Thika Super Highway road uhuza umugwa mukuru wa Nairobi ndetse n'agace ka Thika. Urubyiruko rero ruri kwigaragambya rwamagana izamuka rikabije ry'ibiciro bikomoka kuri peterole, akaba ariyo mpamvu bisutse mu mihanda. Imyigaragambyo rero iri kurangwa n'ibikorwa by'urugomo birimo kwangiza ibikorwa remezo, inyubako ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo ndetse no guhangana na polisi. Aha rero dusaba abaturage cyangwa se abantu baturiye Nairobi kwirinda cyane ingendo zitari ngombwa, kubera ko
ibintu ntabwo biramera neza mu mihanda kuko imihanda ubu ngubu irimo amabariyeri menshi ndetse polisi nazo zakajije umutekano ndetse n'uwabasha gusohoka agomba kuba yitwaje ibyangombwa kubera ko polisi iri mu mihanda ni nyinshi. Mu makuru rero avugwa hanze Afurika nuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yasubitse ibitero by'ingabo ze za Amerika zagombaga kugaba kuri Iran nyuma yo kubisabwa n'ibihugu binyuranye byo mu karere. Amerika rero yagombaga kugaba ibitero kuri uyu munsi ku itariki 19 ariko Trump yavuze ko ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byabimubwiye ko hari ibiganiro bikomeye birimo kubaho bishobora kuzasiga Iran yemeye guhara ibyo gutunga cyangwa se kureka ibyo gutunga intwaro za nucleaire. Bikaba aribyo rero Trump yatumye ahagarika bino bitero. Trump rero yashimangiye ko yabwiye ko hateguwe amasezerano Amerika izemera kandi izaba irimo ko Iran itagomba gutunga intwaro z'ubumara cyangwa se za nucleaire. Gusa yashimangiye ko mu gihe bitagenda gutyo ingabo za Amerika ziteguye urugamba no kugaba igitero gikomeye kuri Iran. Gusa Iran itaragira ikintu na kimwe itangaza kuri ibi ngibi Trump yatangaje. Ko niko rero bimeze mu makuru akomeje kugenda agarukaho hirya no hino ndetse n'amakuru yo mu karere. Reka rero tubashimire mwebwe abo twabanye muri iki kiganiro ndetse n'abanyamakuru bagenzi banje twafatikanyije kubwitegura. Turabushimiye Mzee Gedeon kuba twafatikanyije gutegura amakuru ndetse no kuyagezaho abakunzi bacu. Yego natwe turashimira. Wakoze kubana natwe bwana Rushimisha. Urakoze cyane bwana Fredy. Reka rero tuze kongera amakuru yacu akurikiraho. Urakoze cyane.